ibya Neva byagiye hanze, ibya Neva byamenyekanye kugeza ubu ngubu. N'ubundi ni nyuma ya raporo yamaze gusohoka, raporo y'umuryango mpuzamahanga, rero umuryango ushinzwe kwita ku burenganzira bwa muntu Human Rights Watch, yasobanuye neza ibitero ingabo z'u Burundi ndetse n'igisirikare cya FDNB bakomeje kugaba mu minembwe, ariko nanone bikomeje kugwamo abaturage batari bake b'abasivile ndetse abandi bakabuzwa umutekano wabo, haba kujya ku masoko ndetse n'ibindi. Ni raporo ndende igaragaza nibura ko abasirikare barenga 4,000 b'u Burundi cyangwa se ba FDNB bari mu buri Kongo, bari guhotera abaturage, bari kwica abaturage batari bakeya. Niyo nkuru tugiye kuza kwibandaho tureba bimwe biri muri raporo, bimwe byavuzwe n'umuryango wa Human Rights Watch muri iri tangazo ryayo cyangwa se muri iri baruwa yabo, bagiye bavugaho kuri abasirikare b'u Burundi bakomeje gutera ikibazo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ikurikirana n'imyigaragambyo n'ubundi yahuriyemo abanyamurenge batuye mu Bwongereza bakoze bajya ku nteko inshinga amategeko, batanga n'ibaruwa kuri iyo ku nteko nshinga amategeko kugira ngo igihugu cy'Ubwongereza cyo cyafasha kurwanya ingabo z'ubundi mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse no muri Kongo muri rusange. Ikaze muri aya makuru, niba ari ubwa mbere wari wisanze kuri uyu muyobozi mu Rwanda, kana kuri subscribe, kane kuri like n'igitekerezo cyawe muri comment, reka nkubwire ngo ikaze. Iyi baruwa ni ibaruwa ivuga nibura ko abasirikare barenga 4,000 b'u Burundi boherejwe mu misozi miremire ya Kivu y'Amajyepfo. Amakuru aravuga yuko igisirikare cy'u Burundi cyohereje abasirikare barenga 4,000 mu misozi miremire ya Kivu y'Amajyepfo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugira ngo barwane bafatanye n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC, barwana n'abarwanyi batwirwa nibo bafatanyije na AFC M23. Aya makuru yatangajwe n'umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu witwa Human Rights Watch, wavuze ko muri utu duce hari ikibazo gikomeye cyane cy'umutekano giterwa n'imirwano ikaze iri kubera muri iyi mijyi ndetse n'imisozi miremire. Twirwaneho ni umutwe ukomeje kurinda abaturage b'abanyamurenge cyane cyane mu misozi ya Minembwe, Murenge ndetse n'ahandi, ukaba usigaye ikorana na AFC M23. Hagati aho, ubwato bushya bw'igisirikare cy'u Burundi bigaragara ko bwagaragaye mu mazi y'ikiyaga cya Lake Tanganyika hafi y'umujyi wa Uvira w'icyambu wa Rumongi mu majyepfo ashyira uburengerazuba bw'u Burundi, butwaye abasirikare b'ingabo z'u Burundi FDNB hamwe n'ibikoresho byabo. Amakuru ya Human Rights Watch ivuga ko yakira amakuru yizewe ku byabaye nibura inshuro 8 zirimo ibitero by'indege zitagira abapilote drone byabereye muri Kivu y'Amajyepfo hagati ya Mutarama na Werurwe 2026. Isesengura ryakozwe n'umushinga wa Akredi ryerekana ko kuva Ugushyingo 2025 ibitero byo mu kirere n'ibya drone byongereye cyane cyane muri utu duce tw'imisozi miremire. Nk'uko imiryango n'abaturage bivuga, ibi bitero byo mu kirere byatangiye kuva ingabo z'u Burundi ndetse n'iza Kongo zatangiza ibitero byo kwisubiza uduce twafashwe n'imitwe yitwaje intwaro, harimo imitwe itandukanye, ariko nanone bakagarura bavuga aho twirwaneho ndetse na M23 benshi ndetse n'ibikorwa byangiritse byinshi nyuma y'imirwano. Nk'uko bitangazwa n'itangazamakuru ryo mu Burundi ryitwa SOS Burundi, kuwa kabiri tariki 14 Mata 2026 hagaragaye indi myiteguro mishya yo kongera kohereza abasirikare b'u Burundi ku butaka bwa Kongo. Human Rights Watch ikomeza ivuga ko umutwe wa Twirwaneho ugizwe n'abanyamurenge kandi ukorana na AFC M23 urwanywa n'ingabo z'u Burundi n'iza leta ya Kinshasa zifatanyije n'imitwe yitwaje intwaro arimo Wazalendo yahoze izwi nka Mai Mai ndetse n'indi bagiye bakusanyirizamo, igizwe n'abaturage bo mu moko atandukanye harimo Ababembe, Abafuriru ndetse n'Abanyindu. Amakuru aturuka mu nzego z'umutekano avuga ko u Burundi bufite abasirikare bagera ku 4,000 bose bamazwe koherezwa mu duce twa Fizi na Mwenga bagamije gufasha ingabo za Kongo muri imirwano aho zikomeje guhotera abaturage batari bake. Iyi rero akaba ari raporo ya Human Rights Watch ishinzwe uburenganzira bwa muntu. Reka nkubwire ngo ni nangamba insoje amakuru yanjye, niba ari ubwa mbere n'undi wisanze kuri uyu muyobozi mu Rwanda, kana kuri subscribe kandi kuri like n'igitekerezo cyawe urakinyuza muri comment. Reka nkubwire ngo ciao ciao.